Sangpi Moriam rong pipi aphan arenga hu ke paso ahir kang tang raga jok Dokmuka Police Station o si aphan so daga kang sai piponang ji pusi Dokmuka I thialong penangan hamphanga songpen rat thurpak kachisong pon Kidam tang chiti ni phai ing koiranar ke barni Dokmuka hi thiang bong along KSA Hauraghat Regional Committee lapen KSYC Hauraghat Regional Committee atum ke patir pipon along break jam hamphanga song lapen penangan rat chingrung pet pen kachisong asai kedeng pon Dokmuka hi thiang bong along pensi bangso kachisong pangcheng ponlu Puthot Dokmuka Police Station an armu kachijeng pen paledam si Dokmuka Police Station atheng nustami kachisong padoda Asing non jakakali ni don joya kulong karke mokirang jilang ani dal chine kongo pini ani ge komane mariam rong pipi ta hai mine mokirang jilang ani komane Timjer po, kumana ipay po, nasi na puson ka lang dingang ni. Itang di, ajak tiko di, halahin lang ito kinang di. Kasi alutin na mening pong lo, inipipong mang jujit lang di, non Mariam no buti hospital dito na. Injustice done to the people of Carbiano, especially to the women of Carbiano. We are the women of the Carbiano and we know what the right we have. We will go on fighting unless and until. Kachisong ponahut ke hang pon lake Dokmuka usi nilomoni malakar pan arpupen pasunsi arona teng insai nangji lapen moriam rong pipi arenga huke sonang aputhak ahok pedakang sai longwek nangji lapen alang ni chor hanbang kania tok bia pan stame pajok serak nangji pusi hangpo ana jong dak nona bangke Dokmuka Police Station alongan rat thurpak pen dak wangilo dak nang chisong yapan asla bangso ka chisong along inglong pho KSA amai phudu asalang li Peneli tum lam thei si ni arji ponsina thola bangso pini kachisong pon lam thei puthak kachisong mane laga Assam police la pena Assam government ke chokchi polo abatai kar bi khai phan ka jonguli abatai kar bi khai phan ka chinne ka holo similar ro pina me kai durlo thanga justice ave non mariam ro pi handa terrorist ateng kesi ki theng chok ka rend pangsiblang are terrorist mai tum Karbiang long ke insam piglo peace and prosperity lo petang dele ko sonsi inut alo supi pan terrorist ateng ki theng ki chok karen pang sulo ningkang ke man ning dugume lasi DIG SP of SP lapen governor lapen Assam chief minister lapen Karbiang long chief executive member Tuliram Dr. Tuliram hang alang li tame labangso aputhak langlong so ake saputhak alang li tame ardi pidun chenang so kachisong wona ko alam thigel na khailo ye sorlo aphan so pin so police atum ko song jari kachi rongpen lan ke theng ke chok long pen kachi nek long poplo hala bang so bang ke nilitum che chakonde lapen itum che song kondi lapen pini pen sinitum kachi song kon ban chenglo Assam police tunga pang men tame tungkar be khei banang chinek do or bhi tame non ta lason ta taxi custodial torture mane ki ba thilo ji phaji Dokmuka usi malakar bang karbi nu karbi bi bang ke target la so bang ke mantune da karbi khei tu chichak chi pusi pini tum ka chipaklang Assam police tum thengno Dokmuka pen sem singing ti Karbiang long live